хоровой кружокка жабан, кружокпун хэмилүүбүн. Кас көрүнө калай? 6 класс көрүнөбүн. Неделя үстө жабыт. Флейттаган ятчыбыт, ырым үйрөтөбүт, ылгыбыт. Учителым аты Вера Васильевна. Учитель үйрөттөр, объясняйды чабатык. Учитель она бир конкурска жүрүппү. Блок флейттага оголорун жаптыр. Она басыгы месе олуттур. Хор егер жордуного бар, ал жордуновтон мен старостым. Хорка жергілі хөбілді? Кім өріктері еді? Вера Васильевна. Вера Васильевна қайдан өріктері? Вера Васильевна. Еще каси, потом объяснять канал. Әдді білі ақты? Қайыры? Оны нар әрдешті білмейді. Вера Васильевна өріктері. Үміт түргі матика ағыр көрдікті? Вера Васильевна билген инструментальный тохтах мне группалах деп курду. Онна мен хаджабын, бәям изелага кетеген баран келәчем. Онна ото мен конечно гитаралыгы, онна барабан бар, электрогитара бар, онна бас гитара бар үсі. Олны ена олар ойнуулар тахан. Онна билген отон элбах хаджарха. Синтезатор ине бар, онна кайыт ырылыбыт, бат музыкальное сопровождение, акапеллалык битен хәп. Мен музыкальный школаны бәям ки музыкальный школаны деп битем хәп. Танцевальная битер онна то хаджудым, народныйга хаджудым, более тюркамайдык битер битем. Бесу вербедим онна, онна то бес класс битер, пасы класстан жылым, онна бес класс битер бер ол музыкальный школа менен битер. Параллельно нукта мен вокалга хаджарытым. Ол бес класс алынтан халан, онна билген бұл үйренер битер битем вокалбын. Менин атым Вера Васильевна Пестрякова, Иван Егорович Федосеев досы атынан агара Дирин агра школатын музыка читалабын. Онна хоровой кружок халаячты болабын. Хоровой кружок бар, тёрдонога хәттер. 2-3 класс үрнәтчеләре хәттеләр, онна 6 класс улыктыра балалар. Ылдың багыла кога мәхәл бәхәбит. Нуттан бу күн сурттары баран бәх багыла коглар келендер. Төсәбәтеп үрнә, директана җабыт. Биһи бу дирин агро школа тегер биһиге бүйрәктә хәмит радость телететтен бир штатный берилден турар. Манна улларына вокальный хоровой ден Вера Васильевна Ветахамнахан сагалаты бу күнгеттен. Тон манна ого аксана онны оголор хуруктарлы үдән терестәхтер. Оннан биреме тун ого массалас кыттарыгар үдәх төһөптәх бу туакулар иде болар. Оннан биги үлеби камнаспыт кенертен бу эбиректә метритедин гытта бигге үллектәх бедибин. Оннан биһи чурапчылыгына олора бу скульптурага бу үрәктә хәңгә хатыллах булырыгар үлебиде хамнасыда сидимнәхте үллек беттеме хүддәнернебин. Оннан бу радостелитте инники хаддытыр биһиге тон бу школа директоры филиалы директоры үллеге хамсыгга белеммет.